twigishe kubandanya tuyoboka ijambo ry'Imana uburyo bwose. Ijambo ry'Imana uritwigisha iminsi yose akaba ntuze uruhu urabizi muramba twigisha intumwa data wanje uraguma musubiramo muguma musubiramo enseigner c'est pas de répétition nta kundi biri kugenda kuko iyo umuntu ariko atsinda agatsindikira nyabura akantu gasigara ijambo rigufi kuko ari ijambo ry'ubukenguruka ariko imbere y'uko ndabishikiriza mu mpunzi abanyacubahiro mwese banze mumfashe dukomere amashyi Imana yaduhaye umunsi mwiza nk'uyu kuko tugira amagambo dushike ngaha azo twashobora icyubahiro n'amajoro Perezida ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yashimye ko nokuba ijambo mu kibanza cyiwe kuko nawe nyine yari yatumiwe hano mu rubanza ubwo n'abandi bari bakara hanyuma mugabo ubwari tacagira ati ndakurungitse genda uduserukiye muri bya birori none Imana yahabwa icyubahiro burya rero umunsi mukuru nk'uyu tuwukenguruka bwa mbere turiko turabona tuti imyaka ijana nyine indimi rivugika zonyine twavuze tuzi ko ikintu gishinzwe ijana ikintu cyinshi ijana kera ryandifashe mu mufuka sibyo none ubu ni uko biga umuryango wagutse cyane rwose ariko ijana cyane amajana
ushobora ko byari ibintu byinshi biremereye. Rero aniveriseri y'imyaka 100 ni ukuri kwikinguka, Imana ihabwe icyubahiro. Mwebwe mwese nta n'umwe aba yarabaye muri iki kibazo muri ko cyangwa yari imyaka 100 igatubera gusa twese turi ingamba niyacu twese. Aniveriseri rero ntitwigishe ubusa, nitwigishe kubandanya tuyoboka ijambo ry'Imana ku buryo bwose. Ijambo ry'Imana muritwigisha iminsi yose, mugabo ntimuze uruhu ndabizi muramba twigishe n'umva data wanje muraguma musubiramo muguma musubiramo. Enseigner c'est pas de répétition. Nta kundi biri bugende kuko iyo umuntu ariko atsindikira nyabura akantu gasigara. Mugabo dufate umwanya wo kumenya aba bapatiri twarose bose muri myaka 10 inyigisho bagiye nziza bagiye mu Burundi yiga ariko gutuma akaborera k'urukundo kakiyo mu cyacu. Hano tuba twabaye ubushetani bwiyerereza tubinesha. Tubifatamirwe byaciyemo bitari byiza n'ibyo tutosubiramo nicyo tugarukirako. Mugabo iyi myaka 100 jenerwa mutayi munini kuko atubereye umugisha, kuko nicyo kubona mwiyumviye tugezemo uyu munsi. Uno munsi rero duce tubitsindagira neza, tugende tuje tubakutse neza. Mwabisiguye kandi yuko muri abo bapatiri bamaze kuboneka, hari abamaze kuboneka baza guca hanze bagatanga ubutumwa bw'Imana. Ubutumwa mwaka w'abarangiye uje no mu bindi kanya rimwe n'Imana kaneza kanya ndakurikira mu bisenge by'ibishanga hose kandi kanya gatuma ashashima gafurusha gaca mu misi. Ariko yobe usanga isengero cyiza cyubatse neza n'ibipiriye bingana aho bakereye ujobora hariho abantu nawe nyine turabukanya urundi wawe none abandi bagiye none rero ikintu baduterereye tuzoja kubiterera natwebwe mwabandanya mu banani. Yesu Kristo ntiyavuze ubwo niyo bazawutwigisha tuzoca tugarukira ngaha gusa tuzosubirayo kumbura naho baje gutiraho gaca basanga baguma batsindagira iwabo byageze ko natwe tuzoja gutsindagira iwabo nagoye n'ubu. Ikindi naco bitubera umwanya uko tubandanya dukora neza ijambo rikuru ry'uno munsi bwa leta y'Uburundi. Uyu munsi rakenguruka neza ingene leta ikorana Eklezia Katolika ayandi masengero mu gihugu cyacu c'Uburundi uko murazi ko niho cadre de collaboration yasinyo nziza cyane rwose aribyo mu kanya ishobore kutubera iterambere mu bisata by'igihugu cyacu byose, ariko n'ibyo mu mashuri, ariko n'ibyo mu santere de sante, byerekana amazi
no mu bundi bukene dufite bwinshi ariko rero aho muzabona ko mwabikora izo tumwe tugakura akanya ko kuraba umutima cyane cyane tubona umwanya mukuru wo gusanasana imitima kugira ngo tugume twubaka imitima uwo twaba dusanga tukwiye kubaka n'amatafari n'amaferabeto imitima twayibagiye tuca dusanga dusubiye gusarura izo twubatse nuko rero ngomba tubakebuke ko atubwo butumire twaronka rero n'ejo tuzobwitaba kugira umunsi mukuru mwiza cyane rwose hanyuma mbona amajambo yabaye maremare amazi ageze kure yatewe guhabwa umuhogo ija kubarangira kandi abana barangira bukagoroye gatoya